ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. क्या दिखाएं? किस अथॉरिटी पे से अथॉरिटी से आए? अथॉरिटी दिखाओ ना, कौन सी अथॉरिटी है? आपकी अथॉरिटी पहले दिखाओ। आपकी अथॉरिटी दिखाओ तो पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस आएगी तो दिखाएंगे। हम लोग ऊपर में ऊपर जहाँ से आप अथॉरिटी अपनी दिखाओ तब मैं बात करूँगा। क्या दिखाओ? सब कुछ है। नहीं आए, जब पुलिस आएगी तो दिखाएंगे। अथॉरिटी दिखाओ, अपना पेपर दिखाओ। कहाँ से आए हो? हम लोग एनजीओ से हैं। दिखाओ ना, पेपर अपना दिखाओ, लिखो उसमें हमारी चीजें सब लेकर हमको दिखाओ। हम एचओ से बोलो क्या है? क्या है? तुम लोग जो इधर में काम करता है, लाइसेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ है। देखा हमारे साथ जाओ। हाथ मारने की जरूरत है? क्या जरूरत है? आप क्या ऐसा मत करो। ये जो कुछ कर रहे हैं सब जो कर रहे हैं सभी इसमें जाएगा। जो Kalami kejing inia bagi jing tit mit hapadeng ginoyalam jaga nyotrep Youth Council Riboy District bagi board penya jaga Resource Rubber Private Limited kabaran hamau smai Riboy hakazinik khandrai ganong bala bajela dek HYC hakar pu atrik naitung arajar phosau hapok kan karkhana sanjri Kadba kinoyalam jaga seng gidang rung banyakran hapok kamrat rekam kila syapin I board penban hawe barjela ubri utra jaga ni karkhana beratip kerteng kumujogin darpal kapur ubla kentat ban peni kat kisla daga bekeno bagi seng bhalang kim don hok ban khendra kot khendrasla khlam dia jingbet niki bo sarkar kani gazilik khendra kot daga HYC Riboy hapok kani karkhana sanjri kolong hadim ka seng kalaya ujol bu utra jaga karkhana nadu usnam ajar phoar umshimla siu satyai ka baiwai shautra jaka uba donal rambai batla kenno ru ba karkhana ka pentre kambian khlam dadan ki kot kisla bakin thopru ekatui deng license Hakan gazilik khandra jang ke HYC lalam khamat General Secretary ke HYC Riboy uba Tony Shella. This is an order. Please don't show anybody any paper of the license from any company. This is a Karun. SP just come in this office before 7 days and he tell me that no show any paper to anybody until that will call me. Regarding your companies, either license, either any type of license. This is a circular from Meghalaya government, from Chief Minister, Mr. Pollard. And you are asking paper, but that means you have violated the CM decision. You have right to violate the system decision. Have you right? First you tell me that. Have you right to abide CM decision? First you tell me that. Have you any abide to decision of CM? Why are you asking me any paper from this company? Who has given you right? Who is the person to give you right to ask me any paper from my company? When CM tell me that, no any paper to show to anybody.
कैसे कागज सब देखा तो बोला उसका कुछ तो हम लोग आए हैं मंदिर kamu coba kelan jangan क्योंकि बाई चांस अगर कुछ भी होगा प्रॉब्लम होगा आप लोग का तकलीफ ना होना क्योंकि हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आया बातचीत करने के लिए आया तो लेबर लोग कोई हम लोग ये नहीं आप लोग लास्ट में आप लोग लाइसेंस नहीं करने बाद में तकलीफ होगा आप बीवी बच्चा को इसलिए हाँ लेकिन अभी जब तक काम नहीं हुआ मतलब आप लोग बताए हम लोग लेबर कुछ आप लोग मालिक के बात सुनेगा काम बंद करो तो अगर मालिक की बात सुनेगा तो तकलीफ करो हाँ तो इसलिए मतलब बुस्ती आदमी के बाद और लोकल के बात सुनो आप लोग के लिए भलाई होगा बार बार ना हो ठीक है क्योंकि यहाँ हम लोग झगड़ा करने के लिए नहीं आया लेकिन वो थोड़ा गरम बात किया बोल के अच्छा नहीं लगा पहले आया था क्या हम लोग पहले भी आया था लेकिन अभी हम लोग बात करने के लिए आया लेकिन वो बात करने का तरीका नहीं आता इतना उम्र होने के बाद भी थोड़ा रिस्पेक्ट से बात करना चाहिए ऐसे बात होने से अच्छा नहीं ना आप लोग भी काम मत करो हाँ काम किया अच्छा अभी हम लोग का तरफ में HYC से अभी बंद किया ताला में आप लोग खोलेगा बाद में ना तो नहीं होगा कल परसों फिर आएगा हम लोग मालूम होगा तो नहीं होगा ठीक है और आप लोग भी लेबर अभी बंद करो काम जब तक काम नहीं हुआ मतलब आप लोग बंद करो ठीक है काम मत करो Gilayo bantuan hakan nega ceka day hadin bangil adaptif syai ya kikot kisla badai hadin bangil adaptif syai ru bana kaliang jong kan nega company kila sepentre bean hakaba nakaliang jong kan nega company kim syam la apply kila don yang application break katri ke sen ke jong ki menta la system duna kalakut kim syam la burom yang di council kanogrem ba ngi kup ka sen HYC na po ka Riboy district ni Sokhia ha lor ka jing don jung kum kini ke barla ke bayo ban tre mon tre lai lui apa kan ka gabri u trap han ka dong Riboy jungi bat khamtam ha bangi layo ban ya keren ban layo ban pan no try jung kan ka company ya kikot kislai ju watang ba in island watang ba in pen I ya kan ka trading lesson ni trap uklem pen I ka jing long klem akor ne dukhar ka balong sabab pelat hak ba umsem laburom ya ki try muluk lani umsem laburom ya kita ki Ibu ibu berdaya napok kan ka dong katang bat khamtam yang ikum kinong yalam jeng seng balang hapok kan ka Riboy district bangi latip syairu ba kim syam la biang buat ka labor certificate ka badai kat kum ka ba kidai banyo napok ka labor department nitip syai kata de alor tanurim ngim syam la syim ya ka any hak ti la jong ring la maham ya neutrai ba umpet ban pli ya kan ka karkhana snajri kat ba umpat la ban penpiang ya ka trading license bat kumcu harju ka poru ki labor ki ban biang ya ka labor certificate napok ka labor department da ka jingtip ka labor snong la ka police department ni bat lada uneu try jong ka karkhana lada usai la lada umpen yang i ngin sa pek ka ka bangi ban le la ka da kinok senjang ki bangi sa syim nang nei skamat kajing sisa ngi kum ka HYC habangi lek ban pek ya kikot kisla la dari ka trading license ka labor license la kido kikot la ni ti jing tho ngi lek da galenti ngi akran da galenti kata ka jing long ka jongi kum ki khat ka HYC Henry ka pen sosi bat pen dom pen bitar ngi ka badai kum kita ki inong snong la ni kita ki try muluk hapo kan ka dong ka bri u nyong trap ha ka ba une ubriu syam la tre ban pen I watang ikot isla ibarat yong yu pen I hangi ya ka trading lesson Henry syam la tre pen I trading lesson Henry pen I bor kala yangi bat ko ba PE ha ka jing sakhi jing ki press ki media ya ka jing long bahe une ubriu ha ka ba ula mut wat ban khnrop ya protokol jungi wat ban kura la ne ban thap yo protokol ka jungi ngi pen ramjur bat kum ka sang nginom ngap ya ka jing long bahe kini ki bar chala na ka wei ka por sa ka wei ka por la da dei ha kino ki benta ju bre trap la ne ha po ka Riboy district nginom ailat balada une dukhar unsai la yangi kin saya pek ka ipat kalenti la ne ka senjam ka bangin ya ne smat ki kum ki sang balang ki kum ka HYC
habangi la thau bat lai snai ka kadai ka kamram ka jongi bangin train nam ta ka imlang ka sablang lada ngi kum ki nongilam sing balang la ne ngi kum ka kanhun sing balang lada ngimbit lan lada ngimla ban yu i ya ki jing pen shisha lada ki kot isla la ne kino kino benta ka ipat ka jing mut ka bangin train ko imlang ka sablang ngidon kam bantep hato kini kane ka company ka la biang na em hato kini ki labor ki batre kane jaka ki la don em ka isla ki ba biang ki batikna ngide bantep tementa ngi nagaleng jing pasang ngi penram jur halor gajing bam ailat jong ne utrai jong kane ka karkhana hakaba uong yang iba ngimla ban check lane ban pe yete ko isla lada ngimla lada kadon ye islandet manon ba kli ya kata bat lada ngi kum ki kanhun sing balang lada ngimdon lada ngimla ban pe watang itu ikut ibarat nginam ong ba lada phibyang lada phimbyang henringi ong pen i hangi hato philabyang nem hato phila biang nem kat kum ki kwat isla ki badon kam ki ha ka ba phila ban pli ka negar khana ngi kwat tang ya kata hanre kini ki pene batrot ki pen yengi tekane kalong ka kajing nyo dau thala yengi kum ki kun samla jong ka dong ribhoi lane jong ka bri unyo trap kum kini ki jingja ngi khmil ti ba nang ne smart ngi nam kwa ba kimi biang kum ki jingja ne pemau smai ba don we barjela ba song wai ha ka caka jongan no dus nem arjara ko ar ndau la song wai ne udukar ka ne ka caka umsem la ai ndal le ka agreement ba nga ba umsem la ai ka bai wai mentala asnem la ai complain ko disi office no rus latam cendon sistem ko disi berem rei umla sim kaya kan ne dan ban se ngalapan jengrap sini setai dengan kenduk ka HYC sport selong ngapan jengrap bau ne u barjela umtre ban le agreement ba nga usong illegal bang ne ba ka trade license jongur ngila khang ko disi council ba ngila le complain la bunsen disi council ngila ai jing tho ngila ai complain ba ngila submit kan ne ka dulir na ka raj marwet bala pensai kane ka kot kasla ba ka jaga jonga kane ka pata jongan raj marwet ba ka NOC jonggas kasno kon katon ba ka dulir jong kasno katot de lemba ngawan hangne lemba kasno ba ka raj marwet de ngawan hangne ngai buram ki choice balawan mi ante ka factory bo khang tala ndai insam la buram yot ki member ka choice ro na dapat ma kisang balang ba nirap ma bu ne ukhar ulang ba duat ha Red cem lating cem laburam yang kita jaka baik sang balang ro. Dan ai kudle kamtam ki choisi Ribhoi district ki bala sundan nang ne kasni. Te une urkhar cem ladon wat ya katri license mentala sau banai. Katri license u ka ba don men suara ka ba clemention ya ka jaka. Ka ba ngala tit na ki try na sulong ya ka ne ka jaka hikmat ka ki satar jong ne ka snong. Te kumtang terpat jam ba yo ne urkhar he une ubar jelang imdai ban ailat hangne hari kasih jongi nama lalek tonbor sebab palat buat ulah berngam yang hapor ngali mi mensua ngalal ini une bisi berem pande haus 6 Desember arajar apulai kadon kejung kumar bagi NGO jadi bisi umsum langsung kiai kan usurung oha kiwan di mister usurung bisumi na disu council usurung bisumi kim shek ikut isla kuat kim khot ire tai ki witness di basangi ni ikut isla jonga ya kasnong ngau ngi la pindet bede ka jaga nga khot witness ya kasnong pada ka dokter pada Kurang lepas itu witness bila tu, ia ban ya dapat unes yang unes berkelah, unes utkar rumah kedang mut, bawa udan kakak kini bon kapsa, bon kiano syau sangat tanya le beri variasi no kini yarap. Ketanga terpat itu kebetulan hakabor, kemudian disi konsel, kemudian disi. Hak ngam kena disi bertumbai intip is pangane, disi berem utip bas pangane lanadu mensua bapak giwan pen cek kesla, diseng balang labun buat umdan ini tangga register apa megalia apa ke lebar apa ke DIC umdan apa income tax umdan buat udai ro ngala wat ha kali lenti jo buat udai ubru beton kan don hadukan riulak mamlak sebensu de defaulter jangka bank napa panjang te une ubru umdan gikot keslah apa megalia wat tangka ka lebar license ka register hadis council umdan hot kane ngala kendu itip ha yang si nabor ni ngalawan kendu manla kapor endai kampoi sini la sau banai mentah ki obutan ke election MP sipang ki aidau kene katai